Ukrštaj, najmoćniji princip univerzuma, Lazin je stav koji mi ovde u Somboru već 5. godinu po redu najsavesnije sprovodimo. Naslov Počast Kostić Lazina zvezdanoj stazi inspirisan je težnjom njegovom za zvezdama i nadahnućem koje mu je uvek skoro dolazilo noću pod zvezdama. A naklon Julijani, doktora Laze Kostića, rođene Palanački, za nezaborav, mi činimo dami, plemenitoj dami, jednoj od najvećih dobrotvora Sombora i ovog hrama krajem 19. veka. A kako je tvorac Santa Maria della Salute od svih svojih ukrštaja imao jednu konstantu? Bio je liturgijski hrišćanin od najranijeg detinjstva do poslednjeg daha svog. Fondacija njegovog imena usmerava reflektore i na onog Lazu koji je davao. I 1000 kruna manastiru u Krušedolu. Da se svakog Arhangel Mihajla daje pomen za mlađanu Lenku Dunđerski. I 1000 kruna manastiru Ravanica. Da se svakog Vidovdana daje pomen za njegovu suprugu Julijanu. Da li su se, koliko su se i da li se još uvek drže pomeni u Ravanici i Krušedulu, evidencije nemamo. Ali život i dela Izbor i vera Lazina učvršćuju nas u odluci da svake jeseni oko dana i oko meseca kada je Laza osunčao Sombor postavši Somborac, da mi našu svetkovinu počnemo pomenom zvezdama naših staza, onako kako bi one i poželele i volele za života. Nisu li stvari žive kada ih ti oživiš? Nisu li ljudi mrtvi kada ih ti napustiš? Kaže Vladika Nikolaj Velimirović. A kako je nastao festival? A kako bi drugačiji mogao nego posredstvom samog Svetog Đorđa Pobedonosca, koji je svoj mač monografije o ovom hramu, o Svetođurđevskom hramu, uručio profesoru Miodragu Radoviću, znajući da će on tim mačem znati i umeti da zaseče učmalost zaborava. A gde mu je mač uručio, ni to nije slučajno. U ulici Laze Kostića 15. U stanu broj 13 u Novom Sadu. I on koji je od davnina znao, godinama znao za Julijaninu ogromnu zaslugu za održavanje dela njenog veličanstvenog Laze, on je zadivljen čitao tu monografiju u kojoj piše taksativno navedene sve kuće, silna jutra zemlje, magacini koje je Julijana davala za izgradnju doma za siročad, za izgradnju škole i za školovanje dece bez roditelja, za lečenje sirotana zanatlija. Ona je 1904. godine ovaj krst obnovila. Kupila je nebo za službu crkve. Kupovala je odežde za obe pravoslavne crkve. I profesor Radović, čitavši sve to, on je počeo da sipa bisere iz dna duše. I ti biseri nisu od ovoga sveta. Oni su uvid sviše. Oni su otkrovenje
o spoju Julijane, Lazara i Sombora. A sve te bisere iz kojih je iznikao naš festival koji se zove Zvezdane staze Kostić Laze, te bisere je pročitala Svetlana Bojković pre 2 godine u Somborskom pozorištu, a mi smo ih sačuvali u ovoj sveščici Brak ideala i kapitala, vizuelno osnaženoj rešenjem našeg viteza Atile Kapitanja. To što ova sveščica nema svoj ISBN broj, ne znači to da ona i nema svoj istorije kroj. A u današnjem vremenu, kada je toliko neizvesno da li će se neki događaj uopšte i održati, mi smo se vodili samo jednom mišlju, da ukoliko je od čoveka, možda se on i neće obistiniti, ali ukoliko je od Gospoda, nema šanse da se on ne može održati. A Bog, kao Bog, kada dodatno želi da nas ojača i da nas podrži u svom kamenu oslonca, on nam dovede cara pesništva poput Matije Bećkovića. A vi svi koji ste bili danas kod spomenika Laze i Julijane, videli ste na parastosu da je svaki cvetni aranžman imao jednu traku, a na traci je bilo napisano Dobrom Lazi Kostiću i Dobroj Julijani Kostić od Lazinih ambasadora. A ko su Lazini ambasadori i zašto baš takav naziv? Pa da vam se predstave. Vojvoda Živojin Mišić. Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred. Vojvoda Radomir Putnik. Meni ne treba mapa, ja znam celu topografiju Srbije. Kapar Milunka Savić, bombaš gvozdenog puka. Mogu da dobacim bombu 40 metara. Doktor Catherine McPhail, lekar dobrovoljac iz Škotske. Osnovala sam prvu dečiju bolnicu za lečenje tuberkuloze kostiju i zglobova u Sremskoj Kamenici. Flora Sens, borac dobrovoljac iz Engleske. Sa svojom braćom prešla sam Golgotu preko Albanije. Mozilla Gavriš iz Trobuslice. Sa 8 godina najmlađi vojnik, a sa 10 godina najmlađi podnarednik. Da. A on ima i one tamo trubače, pa ga je zbunila. Hvala. Tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija. Tamo je selo moje, tamo je Srbija. Tamo daleko
čitalaca su najvažnije korice knjige koju pesnik piše. A Bog, kao Bog, samo ćuti i gleda. Nema veće sreće na ovome svijetu nego kad se otac divi svom detetu. Dok mu kapu skidaš i dok mu se klanjaš, osjećaš i kako sam vaskrsavaš. Kad budem mlađi, bit ću vrh. In i fit i chill. Car, brate, legenda buraz, baš ono lik, urbana faca. Celebrity, influencer, hit, aktualno lep. I bit ću cringe jer mi se hoće, reši. Svetski aj svete, Matija Bečković. Mi drugačiju najavu nemamo. Oci, Somborci, dame i gospodo, braćo i sestre, Fondacija Lazar Kostić me je častila i prečastila pozivom da budem danas sa vama na ovoj svetkovanki u Somboru. Četvorodnevni Lazar ustao iz groba posle 4 dana, a Lazaru Kostiću ni posle 111 godina nije do umiranja. I ne samo njemu, nego nikome ko je imao bilo kakvog dodira sa njim, kamoli Živomiru Mladenoviću i Miodragu Radoviću i Stanislavu Vinaveru, koji su napisali knjige o njemu. Kako ove godine obeležavamo i 100 godina, 100-godišnjicu kralju Petru I. Oslobodiocu, možda je za početak najumesnije da pročitamo i Laze Kostića imnu Srbiji posvećenu kralju Petru I. A kako smo i ovu retku, lepu svečanost počeli srpskom himnom, da čujemo i nekoliko Lazinih strofa gde su mnogi mislili da bi možda to bilo dobro da je i bila himna Srbije. Himna Srbiji, kralju Petru I. Ti što vedriš sa visine, što oblačiš dan i noć, u koga su sve miline, u koga je svaka moć, što postavi slavu staru, badnji dan i česticu, kletvu dade caru Lazaru, a Milošu pesnicu. Bože, što nas nekad slomi, da sastaviš ponovo, staru noć nam ti zatomi, otkri carstvo danovo. Oprosti nam naše smutnje, otkaja smo trpijom, ne daj da se crne slutnje zacare nad Srbijom. Blagoslovi kralja Petra, junačkom hrani svest, snagom jedra, umom vedra, potomstvu za pripovest. Sačuvaj ga za čas teški, kad zatreba vođ i kralj, kad mu dedov duh viteški s neba tvoga sleti na nj. Laza Kostić je još kao đak nazvan Šekspirom, a on sam je hteo da bude Šekspir.
a Stanislav Vinaver je hteo da bude Laza Kostić. Da opiše sebe, Dučić se poslužio Savom Vladislavićem, a Stanislav Vinaver Lazom Kostićem. Spomenjem Dučića, koji je svoju prvu pesmu objavio u Somboru, u listu Golub. Dučić je bio veliki pesnik, ali je voleo da bude ruski grof, više nego knez srpskih pesnika. Pre poslanik ruskog cara Petra Velikog u Petrogradu, nego poslanik srpskog kralja Petra u Pešti i Sofiji. Radije bi želeo da rešava svetska, a ne balkanska pitanja. Stanislav Vinaver je opisivao sebe opisujući Lazu Kostića. Ispisivao svoju autobiografiju i svoje zanosi i prkose govoreći o zanosima i prkosima Laze Kostića. I što se više udubljivao u Lazin život, dublje se poistovećivao s njim. Što je više zametao tragove, to je bilo očiglednije. Kako je napisala Rebeka Vest, Vinaver nije pio, ali se opijao onim što mu je izlazilo iz usta. Kaže da je mogao bez prestanka da govori 13 sati. Kako je Rebeka Vest opisala Vinavera, tako je Vinaver opisao Lazu Kostića. I on je mogao da govori ništa kraće, ni manje, diveći se slogomeriju i neodoljivom žuboru akcenata i urođenih ritmova u Lazinom govoru. Citirajući Goetheovu misao o savršenstvu dikcije u kojoj reči misle same za sebe. Rasplićući Lazine završaje, pokazivao je da bolje vidi Lazu nego sebe. Sveobuhvat sveta, svetski zanos, teorije visina, vera u najvišu misiju poezije, ludovanje za jezikom kao božanstvom na zemlji. Nije netačno ako kažemo da se na srpskom jeziku Šekspir zove Laza Kostić. Zanosi i prkosi Laze Kostića su Vinaverovo životno delo koje nije uspeo da objavi za života. Pa je knjiga objavljena tek ovih dana u ediciji Matice Srpske 10 vekova srpske književnosti. Ne bismo mi pogrešili ako bismo njen naslov preimenovali i rekli da su to zanosi i prkosi i Stanislava Vinavera, a knjigu Laze Kostića razumeli kao Vinaverovu autobiografiju o drugima. Vinaver se poslužio Kostićem kao dvojnikom, a što se dublje bavio Lazom, to je više Laza Vinaver postajao Stanislav Kostić. I što je više zametao tragove, to je jasnije izlazilo na video ko je koji. Vinaver je sve rekao i sa vrha Vinaverovog jezika na koje je postalo svejedno ko je autor od njih dvojice. Što se više odaljavao od vremena i topografije svog života, to mu je bio bliži život Laze Kostića. Već smo rekli da Vinaver nije pio, ali se opijao onim što mu izlazilo iz usta. Laza Kostić je se smejao svemu, a Vinaver takođe. I tako dalje. Bog je u haosu i u poplavi jezika, a nered je samo odsustvo reda. Govoreći o predanju, urođenim ritmovima,
o neodoljivom žuboru akcenata i dužina, ustao je protiv pravila, ne samo i po cenu života. Pozivao se na Getovu misao da u savršenoj dikciju u kojoj reči misle same za sebe. Srbin je pesnik i junak, rekli su obojica. Lazar je imao jednog pobratima, a u Vinaveru je našao taj Predrag, našao svoga Nenada. Još jedan veliki čovjek koji je stigao iz Vojvodine, Milan Kašanin, je za Lazu Kostića kazao ovako: odlučan činilac u njegovu životu bila je njegova velika kultura, koja mu je uz materijalno blagostanje omogućila da bude lišen kompleksa inferiornosti od koga je patilo i pati toliko našeg sveta. On je Homera i Eshila čitao na grčkom, Horacija i Plauta na latinskom, Šekspira i Barona na engleskom, Goethea i Schopenhauera na nemačkom, Racina i Molijera na francuskom, Puškina i Tolstoja na ruskom, Madača na mađarskom. Nije on samo čitao na stranim jezicima i pisao na njima. Svoju doktorsku disertaciju branio je na latinskom. Oglede i članke sastavljao direktno na francuskom i nemačkom. Svoj intimni dnevnik vodio je na francuskom. Među filolozima je smatran za jednog od najboljih poznavalaca srpskog jezika, među pravnicima za jednog od najjačih dijalektičara. Niko pre njega, ni dugo posle, nije s toliko erudicije i s takvom dubinom raspravljao estetičke i filozofske probleme. Nijedan naš pesnik, ni romansijer, ni kritičar nije imao tako raznostran talenat, ni toliko temeljnu i opsežnu kulturu. Hteo je da bude u društvu velikih i bio je. Ko bi pobrojao sve velike ljude s kojima je Laza proveo svoj život? Da spomenemo samo 3 kralja. Kralja Milana, kralja Nikolu i kralja Petra. Da pobrojimo sve gde je on živeo, gde je on stizao. I mi danas sa modernim sredstvima komunikacije ne možemo ući u trag čoveku koji je bio više puta na Cetinju nego ja, koji je trebao da bude upravnik Bara, grada koji je tada pripadao Austro-Ugarskoj, koji je bio poslanik u Peštarskom saboru, koji je bio sekretar našeg poslanstva u Petrogradu, koji je malo bio u Beču, gde je umro, gde je bio u Parizu, gde je već sve stigao za svoga života, pišući, kako se uvek naglašava, po ugledu na Šekspira, svoje tragedije, od kojih je najčuvenija ona Maksim Crnojević, a to je onaj mladoženja koji je opevan u onoj pesmi Ženidba Maksima Crnojevića, koju je Jovan Cvijić, veliki naš naučnik, uzeo kao primer da opiše naš dinarski mentalitet. Naime, u toj pesmi u kojoj su stihovi kuku majci, gde su svi jednaci, gdje jauknu, tu će jauknuti, gde poginu, tu će poginuti. Dakle,
Cvijić je opisao kako smo mi sposobni za velike poduhvate i te primere našao u pesmi Ženidba Maksima Crnojevića. To je ona pesma u kojoj Ivo Crnojević ide da prosi devojku za svog sina Maksima i kaže u Mlecima da će dovesti 1000 svatova i da među njima će biti najlepši njegov sin Maksim. Neće biti lepšega od Maksima, od mojega sina. Ali kad se vratio kući, onda je zatekao Maksima nagrđenog boginjama i godinama nije odlazio po devojku, ne znajući kako da izlazi na oči, a otuda su pisali šta bi isprošena devojka, nema svatova. A onda su se dosetili Srbi da nađu umjesto Maksima drugoga, Miloša Vojnovića, lepšega od svih, i da on odigra ulogu Maksima u Mlecima. I on ne samo da je odigrao tu ulogu i bio najlepši i položio 1000 tamo ispita da pozna nevestu među drugim devojkama, da pogodi kroz prsten jabuku, da preskoči 3 konja, da dobije darove, da se to sve izvede, da dobije od zlata košulju, niti vezenu, niti je predenu, ni u sitno brdo uvođenu, nego su je vile isplele, sastavile. I tako se svatovi vrate sa nevestom i onda Miloš Vojnović sve daje i nevestu i darove, ali ne da od zlata košulju. I onda se potuku i svi oko te košulje se zavade i zakrve, da je i sad tamo svatovsko groblje. Pa onda Jovan Cvijić kaže da eto, za kakve smo sve velike podvige sposobni, a ne umemo da ih završimo, ne umemo da ih krunišemo, nego se sve zbog neke sitnice beznačajne tragično završi. I nije slučajno Laza Kostić, koji je toliko puta uzimao te motive iz naše narodne poezije, smatrajući je najvećim epskim zamahom posle Homera, ali ne imitacijom, nego jednom originalnom pojavom gde je naš jezik pokazao sve svoje sile. Tako da je on, pišući te svoje drame, tragedije i sve ostalo, uvek se oslanjao na naše narodne pesme. Bilo bi dobro da se ponovo tim pesmama vratimo, jer se u njima nalazi ono najbolje što je naš narod stvorio i što je i čime je opravdao svoje postojanje na zemlji. On je takođe smatrao srpski jezik ne samo najlepšim među jezicima, nego i najvažnijim među nekoliko najvažnijih jezika. A već smo čuli koje je on sve jezike znao, koje je govorio, na kojima je pisao. Čak i počeo da piše na nemačkom, pa ga je Jovan Đorđević, moj Senčanin, autor ove himne Bože pravde, on mu je rekao da je vrlo lepo napisao neku pesmu, ali da bi dobro bilo da piše na srpskom.
pa je Laza poslušao svoga učitelja i dobrotvora i tako je stizao na toliko važnih mesta, svakakvih funkcija i odavde je odlazio i vraćao se da bi svoj život krunisao tom velikom pesmom koja se smatra najljepšom pesmom naše lirike, koju je nazvao Santa Maria della Salute. Ja sam mislio do skora, dok sam pročitao knjigu koju sam dobio ovde od ove fondacije, o Lazi Kostiću, ja sam mislio da se on u tu devojku zaljubio i njoj ispevao pesmu posle njene smrti, a da za života sa njom nije imao nikakve veze. Međutim, ovde sam našao kako je Laza bio prijatelj njenoga oca, Lazara Dunđerskoga, pa je kod njega bio u poseti, a Lazar je hteo svoju lepoticu od 20 godina da uda za nekog bogatog čoveka, s čemu se ona opirala. A Laza je nju takođe ubeđivao da se ona uda za tog čoveka. A ona mu je rekla, ja bih se udala samo za nekog čoveka kao što ste vi. A on se od toga prepao. I prepao se i od svog prijatelja. Pa je pobegao od te kuće. A ona je i od te ljubavi. A ona je uskoro, ne znam kakvim sve okolnostima, ima tu i nešto i sumnjivo, ona je umrla u Beču u 20. godini, pa tako je on se onda setio cele te istorije i cele te priče i napisao tu božanstvenu pesmu. I sam Laza Kostić bivao sve veći, sve aktuelniji, sve cenjeniji, mada su ga podcenjivali najveći kritičari tog vremena, kao što je Skerlić, kao što je Bogdan Popović, ti najveći autoriteti, ali poezija je izborila svoju pravdu i nijedan od njih koji je to pisao ne bi pri tim rečima ostao da je video kako je Lazina slava rasla i kako će još rasti. To što sam spomenuo na početku da je on želeo da bude Šekspir, da je Dučić želeo da bude grof Sava Vladislavić, da je Vinaver hteo da bude Laza Kostić, to je samo potreba za uspinjanjem, za napredovanjem, za potpunim ostvarenjem. Pa sad, da ja ovde ne bih pričao nešto što vi znate bolje od mene, nisam ni ja baš ostao da ne pišem ljubavnih pesama, a i sad jedno, pošto smo slušali ove himne, možda bi sad i pošto smo videli ovde ove Vojvode Mišića, Stepu i Bojovića, kako su se ponovo rodili i kako su se kao u najslavnijim vremenima pojavili ovde u Somboru u svojim uniformama. A da spomenem i onoga ko je njih proglasio vojvodama, to je bio kralj Aleksandar Karađorđević, koji imao 21 godinu kada je bio vrhovni komandant srpske vojske.
a nije komandovao iz neke kancelarije, nego je bio na frontu. Jovan Dučić ga je sreo kao naš konzul iz Atine negde u balkanskim ratovima u Makedoniji, pa je naš kralj stajao na nekoj koti koju su tukli Bugari ceo dan, a on je stao baš na tu kotu. A neki komandant je rekao, molim vas, vi ga znate bolje, možete da mu kažete da se skloni, Bugari gađaju tu kotu. Nije zgodno da pogine kralj. Dučić je otišao, a kralj mu je rekao, znam da je to najopasnije mesto, ali hoću da moja vojska vidi gde stoji njen kralj. Onda je, pošto se završio rat, kralj Aleksandar je obilazio bogate Srbe u Vojvodini, koji su pomagali našu vojsku u prvom ustanku, u prvom ratu. Slali su žito, slali su već šta ulje. I kad se završio rat, kralj ih je obilazio. A kod jednog od njih je i noćio. A onda je, to je meni pričao, ja sam tu pesmu napisao, a to je meni pričao Boško Petrović, naš veliki pisac, koji je bio upravnik, predsjednik Matice Srpske. Znači, kralj je noćio kod te porodice jednu noć, a ta porodica, pošto je on otišao danima, nije raspremala postelju u kojoj je on spavao i čuvala je otisak njegove glave na jastuku, kao ikonu i svetinju. On je herojski poginuo pred 1 milion Francuza koji su došli da ga vide u Marseju 1934. godine. Trebao je da bude vrhovni komandant sve savezničke vojske, ali je stigao, nije stavio pancir, nije se bojao smrti, verovao je u Boga, obnovio je sve naše kulturne ustanove, podigao je spomenik Neznanom junaku na Avali, podigao je pobednika na Kalimegdanu, obnovio je kapelu na Lovćenu, podigao je Zejtinlik, podigao je sve te grobove i groblja širom sveta, od Bizerte do Pariza. Njemu je podignut spomenik na Jelisejskim poljima, kralju Petru data ruka, data ulica. Znači, on nema u Beogradu ni u Srbiji spomenik, ali ima na Jelisejskim poljima. On i njegov otac i svi ovi vojvode okolo. I to nije mali spomenik. To je veći od onog koje je on podigao takođe na Kalimegdanu, spomenik zahvalnosti Francuskoj. Meni je velika čast da to pričam u Somboru, koji je dao tako velike i slavne ljude i umetnike koje je nemoguće pobrojati. Ali eto, došlo je vreme da to možemo slobodno govoriti. I možda će se desiti da se baš taj spomenik sa Jelisejskih polja odlije i postavi u Beogradu između dvorova, što bi bilo najlepše, da se poveže Pariz i Beograd, Srbi i Francuzi, pa da spomeniku kome nije mana u Parizu ne bude mana ni u Beogradu i da bude onda preko puta spomenika ruskome caru, koji je takođe bio zaslužan za srpski narod
i ishod Prvoga svjetskog rata, a kralj Aleksandar je bio jedan od pretendenata na ruski presto. Jedan od razloga za njegovo ubistvo je bilo baš to. On je primio ruske emigrante koji sigurno bilo u Somboru. Oni nisu bili emigranti, oni su došli kao u svoju zemlju. Ko je bio profesor, ko je bio inženjer, ko je bio oficir. Oni su njemu doneli one velike svetinje koje su sada na Cetinju. To su ruka svetog Jovana, koja je krstila Hrista, onu ikonu Bogorodicu Filmarosu i česticu sa krsta, sa Golgote. Mitropolit Amfilohije, čiju godišnjicu također obeležavamo danas baš. On je tu ruku pokazao kada je na Cetinje stigao ruski patrijarh. Sve to zajedno je priča o Lazi Kostiću i u svemu tome je njegov duh, njegov jezik, njegova genijalnost i njegova sudbina, koja je također bio osporavan i omalovažavan i vređan. Neke od tih uvreda su bile mimo pameti, ali on je sve to nadvladao, nadvisio, nadpevao i on ima fondaciju u Somboru i gledamo sada ovu decu i gledamo sve vas kako se interesujete za njegov život. I ja bih sada hteo da pročitam neku svoju pesmu, da vam ne bih pričao sve bojeći se to što pričam, da znate bolje od mene, pa samo proveravate znam li ja kad vam to sve pričam. Ali je nemoguće ispričati njegov život i kakve su to sve senzacije i kakvi su to sve bili obrti, da je on stizao u tamnicu i da se tu pevalo. Tu pesmu treba da znamo svi. Šitan doboš dobuje, Lazar Kostić robuje. Ne robuje što je ubio, no što je Srbin bio. Ali onaj spomenik u Novom Sadu Svetozar Miletiću je ujedno i Lazi Kostiću, jer je on bio njegov sadrug, sabrat, saborac i često delio sudbinu s njim, pa i tamnicu. Ako ja nisam odužio, ja bi onda još pročitao nekoliko svojih pesama. Pošto smo rekli da je Laza Kostić bio na Cetinju, da je uređivao Glas Crnogorca i Crnogorku
i pisao pesme posvećene princezama crnogorskim, pa samoj kraljici Mileni. Pa je kralj to cenzurisao, nije baš bilo zgodno, a se Laza nije na to osvrtao. I sad, spomenuo smo ovog Živomira Mladenovića, a dobio sam njegovu knjigu na poklon od vaše fondacije. A onda se zapanjio da je on imao tako dug život. A onda sam vidio da je imao dug život zato što je on toliko smiren i toliko je on sa tolikim spokojem ispisao životopis Laze Kostića, da to može samo čovjek neke stabilnosti, nekog mira i nekih nerava koje su trajale više od 100 godina. On je stigao da prikaže knjigu Miodraga Radovića o Lazi Kostiću i da u stvari napravi jedan celovit prikaz Lazinoga, raskošnoga, bogatoga života gde nije lako ući u trag svemu čime se on bavio i gde je sve bio. Kako je bio na Cetinju, vi znate da je kralj Nikola napisao da je to trebala bude crnogorska himna Onamo Namo. Pa sam ja napisao jednu poemu koja se zove Onamo Namo, pa ću vas ja pročitati u slavu dva kralja, Laze Kostića i Nikole Petrovića. Onamo namo, za brda ona iznad vremena i vasiona, i još dalje na onoj strani, onostrani se dižu dečani, i gaji zeleni, nadrealni, i zbor junački neprestani. Tamo ću jednom i ja poći, tad to je moje, sebi ću doći. Onamo namo na onoj strani božduri su transponovani, a carski dvorovi razoreni, nepatvoreni su prestvoreni. Onamo u slavi videću prizren, ovamo u mraku jedva nazren. Tamo ću jednom i ja poći, ta u meni su, sebi ću doći. Onamo namo iza oblaka, kao što reče car junaka, tamo daleko nedogledani počinju svemiri prepevani i spevaoci im svaštoznani, gde nismo sužnji vodoravni. Tamo ću jednom i ja poći, ta u meni su, sebi ću doći. Onamo namo iza planina, tamo je moja očevina. Ako smo očajni, znači kraj nije. Kraj je početak carstva poezije. Ko se na kraju ne raduje, taj svoju veru ne veruje. Tamo ću jednom i ja poći, ta u meni je, sebi ću doći. Onamo namo gde nema strana, tamo je zemlja obećana, gde više nema smrti ni ropstva, već žižnj beskonačnega pasionstva. Realnost jeste privremena, a zemaljsko je zamalena. Tamo ću jednom i ja poći, ta u meni je, sebi ću doći. Onamo namo na onu stranu izvan prostora zanebesanu zasijaće u svakom umu sve što sija u univerzumu, a večnoj duši svako znanje može biti samo sećanje. Tamo ću jednom i ja poći, ta u meni je, sebi ću doći. Onamo namo za gorom onom, pod nebolomom i nebosklonom početna zemlja se premestila, dva polja mesta zamenila, i pod srpskim se imenima i Kalvarija ponovila. Tamo ću jednom i ja poći, ta u meni je, sebi ću doći. Onamo namo za brda ona na zemlji suđenoj od iskona,
Najdublje smo se užilili i nebesima približili, tražeći klupko išli za koncem i sastavili se sa iskoncem. Tamo ću jednom i ja poći, ta u meni je, sebi ću doći. Kad dođeš u bilo koji grad, u bilo koji grad se dolazi vrlo kasno. Kad dođeš vrlo kasno u bilo koji grad, ako taj grad slučajno bude Valjevo, gde sam ja došao, doći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije ni postojao, nego se s tobom rodio, da ideš svojim putem i sretneš onu koju moraš sresti na putu koji moraš ići, koja je bila tvoj život i pre nego što si je sreo i znao da postoji i onaj grad u koji si došao. Kad dođeš u bilo koji grad se dolazi vrlo kasno. Kad dođeš u bilo koji grad odakle bilo, iz Veljeg Dubokog ili Kolašina ili niotkud, sasvim sve jedno. Kad odeš od svoje kuće, samo da što pre odeš i dođeš u bilo koji grad, recimo u Valjevu, kad god da dođeš, doći ćeš vrlo kasno, jer se dugo putuje dok dođe u tvoj život ona koja je prema tebi krenula odnekud iz velike daljine, iz ruskoga Jerusalima, sa Kavkaza, iz Pjatigorska, u kome nikad nije bila. I zvala se kako se zvala, recimo Vera Pavladoljska. Izgledala kako izgledala, kako više niko na svetu ne izgleda. Kad dođeš u bilo koji grad se dolazi vrlo kasno, jer gradovi su uvek daleko, a svako putovanje se oduži, jer svi misle jedino o povratku, mada povratka nema. Ako god odluči da putuje, mora krenuti jednoga dana. A kad god krene, krenut će ono doba u koje uvek neko kreće od kuće, obično u nedelju kad si ti krenuo. A kad god je nedelja, najčešće si u nekom drugom gradu, recimo u Valjevu, a u kojem god budeš, bit će to jedini grad u kome si oduvek bio, a čim si čuo njeno ime, oduvek si je znao i voleo već vekovima. Kad dođeš u bilo koji grad se dolazi vrlo kasno. Kad dođeš vrlo kasno u bilo koji grad, ako taj grad slučajno bude Valjevo, doći ćeš korakom koji dvostruko odjekuje. Tvojim i batom još nekoga ko s tobom putuje i glas mu ide po vetru u dan neobičan za to doba godine. Da ni sam nećeš biti siguran ni koji je to grad, ni čiji su to koraci. Samo ćeš poznati onaj glas koji ne ide po vetru, nego se javlja u tebi, u dan neobičan za to doba godine, kad nije ni bilo vreme da budeš u Valjevu u koje si došao kao neznanac, ne znajući nikoga, ni grad, ni Veru Pavladoljsku, ni da se zavole najviše oni što se znaju najmanje. Kad dođeš u bilo koji grad se dolazi vrlo kasno, kad dođeš vrlo kasno u bilo koji grad, svet će postati uspomena na nju. I neće biti nijednog mesta na zemlju gdje te neće sačekivati, ni ogledala u kojem je nećeš videti, ni plave kose koja nije njena, ni oblaka bez njenog svilenog osmeha. Zapamtio je prostor, gora i voda, onako kako si je prvi put video u bilo kojem gradu, recimo u Valjevu, u Karađorđevoj ulici, između pošte i suda. A evo nailazi ono doba godine ili tvoga života kad su sve žene ona i nose njenu glavu, ali nijedna celu, a ona živi nepoznata među ljudima. Odmara se od tebe i svog imena, ali ma gde živjela i ma gde bila, značiš da je to ona i da ne može biti niko drugi, jer nikog drugog na svome svetu nema. Kad dođeš u bilo koji grad,
se dolazi vrlo kasno, recimo u Valjevu. Okružit ćete deca kao svakoga pridošlicu. U celom gradu nećeš poznavati nikoga, jer su svi otišli. I s tim bi se nekako pomirio, ali nikoga nema, sve je gotovo, a još nikoga nema. Niti ima čvrstih obećanja da ćemo se ponovo sresti. I to je ono što najviše zabrinjava. Pa ipak čovek nije manje nego voda, pa voda ne umire. I da živimo 1000 godina prošle bi kao jedna, jer godine su tu da dođu i odu, a sve što je njino to nije Vera Pavladoljska koja ti je dala što ni sama nije imala i uvek bila pomalo u oblacima, dok se u njih konačno preselila. Ali dok iko i kom čita ovu pesmu, ona se rađa sve svilenijeg osmeha i nema ništa sa grobljem i smrću. Kad dođeš u bilo koji grad, u bilo koji gradce, dolazi vrlo kasno kad dođeš, vrlo kasno u bilo koji grad, sve će biti isto kao da nisi dolazio, kao da uopšte ne postojiš. Jer proviđenje ne žuri da sve poveže i ispuni kao što je pisano. Jer postoji samo jedan grad i samo jedan dolazak i samo jedan susret. I svaki je prvi i jedini. I svi gradovi su jedan. I svaki susret je prvi i jedini i nikad pre ni posle nije se dogodio. Dobro je da što si došao da se u to uveriš baš u Valjevu i sretneš Veru Pavladoljsku, a čim si je sreo, od uvek si je voleo i unapred oplekivao rastanak koji se zbio pre nego što si je sreo. Jer postoji samo jedan dolazak i samo jedan susret i jedna jedina reč i jedna usta koja su je rekla. A po svemu kako su izgovorila, znao si da izgovaraju prvi put i da možeš mirno sklopiti oči, jer si već umro i već vaskrsnuo i ponovilo se ono što nikad nije bilo. Kad dođeš u bilo koji grad, u bilo koji grad se dolazi vrlo kasno. Kad dođeš vrlo kasno u bilo koji grad, ako taj grad slučajno bude Valjevo, doći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije ni postojao, nego se s tobom rodio da ideš svojim putem i sretneš onu koju moraš sresti na putu koji moraš ići, koja je bila tvoj život. I pre nego što si je sreo i znao da postoji i onaj grad u koji si došao. I na kraju, Gospode pomiluj. Gospode pomiluj preko živih rana svih kontinenata i svih okeana, karamrakova i karakazana, tvog mravinjaka i živistijana. Sve što vrvi zemljom po slovu tvog plana, svih uporednika i meridijana, ako jedan jesi, dok je još zarana, takni jagodicom milosnoga dlana. Molite duša samo tebi znana, još nenačeta, a isprepadana. Pomiluj svetvorče sve što si 6 dana tkao bez uzora i bez presedana, dok zemlja beše pusta, nesazdana i iz ničega još neizmozgana, a tama ispod i iznad bezdana, dok je lebdeo duh tvoj nad vodama. Miluj Hrista radi soba blaga dlana, bića kresivom tvojim iskresana, iz nebića u biće prizvana. Molite duše samo tebi znana, još nenačeta, a isprepadana. Kreni od Indije, Kine i Japana, s dalekog istoka do zapadnih strana, od Južnog krsta i Afganistana do 2 Amerike u 3 okeana.
oko oba pola ledom okovana i polutara još nerazobručana, Patmosa, Atosa, Siona, Montblana, od ovčjih vrata i Mediterana, peći Prizrena, visokih Dečana, od zida plača do Gazimestana. Molite duša samo tebi znana, još nenačeta, a isprepadana. I svih ponora gde je zavitlana i na dno bezdana bogoposejana, ispod tvoga trona ambisana u plavo podnožje od tvojih tabana. Prašku zemlje izdvoj iz praha zvezdana i kao kap vode stavi na sred lana i pomiluje tvorče sa svih strana, da ne pogine nepomilovana, nepoljubljena i kompromitovana. Molite duša samo tebi znana, još nenačeta, a isprepadana. Pomiluj Jejnu i Vrana Gavrana, sakatog mrava, žabca okrastana, Zebu, Mrku Lunju, Petla naušljana, Meče na Kamčatke, na Santi Tuljana, Riđogrlog gnjurca na grani Dživđana, zelenu žunu orla samotana, grobnog leptira, jarca ošugana i tušta i tma i ala i vrana, procvatak probio kroz pokrov katrana i crva iz mulja još neiskobeljana. Molite duša samo tebi znana, još nenačeta, a isprepadana. Ninje i prisno, pređi sa dva dlana preko Biblije, Talmuda, Kurana, preko sura, Tora, Šiva i šamana, muslimana, jevreja, hrišćana, pagana, pepela Grčke i praha Rimljana, mrtvoga mora i živog Jordana, Mateje, Marka, Luke i Jovana, pada Carigrada, tajni Vatikana, trica Azije, kućina Balkana, poniženja Rusa, poloma Germana. Molite duša samo tebi znana, još nenačeta, a isprepadana. Dok nepomenici uma ogubana tarkaju ispod garavog kazana, širi od nebesa iskro saživana i u žižinu žižu sažižana, a kod kuće si u zrncu tamjana. Nek se iz tog zrnca ko sa neba mana spusti ruka spasa, zaori osana i oglasi sa svih nebeskih ekrana da je rđa tvoga dela sastrugana. Molite duša samo tebi znana, još nenačeta, a isprepadana. Hvala što ste me zvali, pričajte lepše nego što je bilo. Ili ovo uključeno jeste. Ja bih volela da mogu da ponovim reči oca Save, starešine hrama, koji ima obaveze, ima parastose i danas je subota, jel da? Ali, nažalost, ne mogu tačno da kažem. On je tako dirljivo rekao danas posle liturgije, pozvao je prisutne, kaže, dođite da čujete akademika Matiju Bećkovića. To su tako mudre reči, tako mudar čovek da u stvari to je nastavak liturgije. Ovo što ćete doživeti u porti hrama, to je tačno nastavak ovoga što ste jutros doživeli. I baš sam to osjećala kad ste govorili. A jutros na liturgiji sam se setila, nekako mi je došlo, Laza i Julijana su se tu venčali. I osjećala sam taj hram iznusa da sam na istom mestu gde je Laza postao Somborac. A dok ste stajali, dok stojite na ovoj bini,
ja sam se setila onog teksta Veljka Petrovića, što kaže kad je bio dete od 10 godina i bilo je venčanje Laze i Julijane i svi su se sjatili koji su vidjeli, tu je bio Laza Dunđerski koji je bacao, jel da, kao kum, bio je jedan zlatnik, kaže ja nisam dobio zlatnik, ali nekoga je uzeo. Na ovom mestu su bili Laza i Julijana, ovde su bili pre koliko godina, jel da, ovi Somborci koji su hteli to sve da vide, a i mi smo čak imali, jeste videli tamo i onu muziku, pleh, kao zaista što kažete u vašoj pesmi, nema, ovo nije mesto groblja i smrti, nego života. Hvala mnogo. Hvala vama i hvala. Što ste nas počastvovali. I još nešto nam je posebno drago, mi smo čuli od akademika Bećkovića da on kaže 100 godina nije bio ovde, a nije bio od kada je Laza, od kada on sedi na svojoj klupi ispred svoje kuće. I mi jedva čekamo tu sliku sa dečicom da vas pored Laze slikamo. Hvala vam i čestitam Fondaciji Laza Kostić da ne prekida njegov život i da on ovde i dalje bude naš najživlji sugrađanin. Krestu tvojemu poklanjajem se vladiku i svjato je voskresenje tvoje slavim. Krestu tvojemu poklanjajem se vladiku i svjato je voskresenje tvoje slavim. Krestu tvojemu poklanjajem se vladiku i svjato je voskresenje tvoje slavim. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vijeki vjekov. Amin. I svjato je voskresenje tvoje slavim. Krestu tvojemu poklanjajem se vladiku i svjato je voskresenje tvoje slavim. Onamo za brda ona govore da je razoren dvor mojega cara. Onamo vele bio je nekda junački spor. Onamo za brda ona govore da je razoren dvor mojega cara. Onamo vele bio je nekda junački zbor. Onamo da viđu prizre
renta, to je moje, doma ću doć. Starina mila tamo me zove, tu moram jednom oružan poć. O namo, namo, za brda ona, kazuju da je zeleni gaj. Pod kim se dižu dečani sveti, molitva u njih prisvaja raj. Onamo, namo, za brda ona, kazuju da je zeleni gaj. Pod kim se dižu dečani sveti, molitva u njih prisvaja raj. Onamo, namo, za brda ona, Milošev kažu, prebiva grob. Onamo pokoj, dobit ću duši, kad Srbin više ne bude rob. Onamo, namo, za brda ona, Milošev kažu, prebiva grob. Onamo pokoj, dobit ću duši, kad Srbin više ne bude rob.